Assalamu alaykum, hurmatli seyircilerimiz. Yana haftanız hayırlı olsun. Bu konunun esas hadiselerini hakkında bizim muhbirlerimiz tarif etti bugün programımızda. Yalta şehrinde Müslüman mekteplerinin jurnalistleri Sivilizasiya işbirligi için adlı 4. Halkara Jurnalist Forumu o'z ishini başladı. Buyuk Moskomiya koyunun Emine İslamova barınaqsız kaldı. Ne için? Kırım'da ezan sedası adlı yarışı devam etmekte. Kırım'da toy mevsimi gelecek kelin Kiyevlerge bağışlangan tedbir Akmejit'te olup geçti. Yalta şehrinde Müslüman memleketlerinin jurnalistleri Sivilizasiya işbirligi için adlı 4. Halkara Jurnalist Forumu o'z ishini başladı. Merasimde 22 memleketten kelgen 50'den ziyade muhbir iştirak etti. Forum ise Kırım Cumhuriyet Hakimiyeti'nin kol tutuvu ile geçirildi. Şimdi merasimde bizim muhbirimiz Ayşe Шулакова çalışa tafsilatlar gelecek levhalarımızdan. Форум журналистов, которые мастера пера, которые завтра поедут каждый в свою страну и будет рассказывать то, что он реально увидел, очень важен для Крыма, потому что реальность в Крыму и то, что стараются показать извне наши недоброжелатели, совершенно разные вещи, о чем сегодня не раз уже говорили журналисты. Они очень разочарованы тем, что действительность такова. Они очень хотят быстрее вернуться в свои страны и рассказать об этом, о том, что действительно в Крыму творится и происходит, и что это никакой связи с той мнимой реальностью, которую навевают некоторые СМИ, может быть западные, может быть американские, никакой связи с реальностью не имеют. Forumda Müslümanlar için Ali Dini Okuf yurtunun kuruculuğu hakkında müzakere etildi. Kuruculuk 2019 senesi Bahçesaray'da Kazimi Zincirli Medresinin bazasında başlanacak. Bu haqda Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek bildirdi. Onun sözlerine göre bu teşebbüsünü Kırım Müslümanlar Dini İdaresi teklif etti. Mebus qayd etti ki Zincirli Medrese Şarkı Avrupa'da en kadimi Ali Okuf yurtudur. O ise Kırım'da bulunur. Mebus bildirdi böyle Ali Okuf yurtu olmasına Rusya prezidenti kol tuttu. Yarın ise iştirakçiler Bahçesaray'daki Han Saray'a baracaklar, sonra çok beklenilgen Cuma Cami'nin kuruculuğunu görecekler, hem de Cumhuriyet muftisinin görüşecekler. Buyuk Moskomiya, yani Şiroka koyunun 95 yaşlı sakini Emine İslamova barınaqsız kaldı. Korkunçlu yangın 1 saat içinde bütünlüğü evini yok etti. Her şey yanıp bitti. Şimdi Emine Hanım yardımga muhtaç. Ne için yangın oldu ve nerede esli kadın yaşayacak? Sultaniyet Takayeva devam etti. Urba, mebel, ev texnikası, vesikalar ve para her şey yanıp ketті. Yangın elektrik teller bozukluk sebebinden başlandı. Ateş birden damını sarıp aldı, sonra evini yok etti. Kladovka, produkta hepsi yandı. Produktalar yandı. Olan şey yandı. O ev, muzey, kar dedimden kalan şeyler her bir şey var. Raflar neler her bir şey. Şimdi Emine Bita soy soplarının evlerinde bulunam. Kızının beraberlikte ketmege istemey. Son günlerini doğmuş Baydar Ovasında geçirmege istey. Vagonчикте de yaşamağa hazır. Сейчас она и уезжать не хочет. Хотела тут побыть лето, чтобы жить негде. Если будет возможность вот здесь поставить какой-нибудь, это вот есть жилые, говорят, сейчас время эти вагончики с удобствами. Вот просто поставить. Emine İslamova 1923 sene Buyuk Moskomiya koyunda doğdu. Episi Kırım Tatarlar gibi sürgün olundu. 1988 senesi öz doğmuş koyuna kaytıp geldi. Hem de doğan ve büyüyen evini geri satın aldı. Kar dedelerimizden kalgan toprak abi ev. Karbamın babası karbama bergen. Karbamda özünün oğlu benim babam Ramazan. Babama vergen abi toprağı. Bu ev benim hem canım hem yüreğimde. Eski olsa da ben onu yaxşı etip donatıp adam tutup kraskalatıp aboylatıp koydum. Bu evin içinde 3 Kur'an'dan şeyi vardı.
Шымды Эмини Ислямова ярдымға мұқтач. Битайда бір шей қалмады. Первасыз қалмаған инсанларны ярдым етмеге чағыра. Султани Еситакаева, Санзи Вадинов, Миллет Ичун. Куйбышева мейданында автобус тоқтап ерына авуштырдылар. Бүгін город муниципаль бюджет муассисасы детский парк тарафындан Куйбышева мейданын башқа тарафына тоқтавынан ерына деныштырдылар. Бұл қарарда кешкен сененің сонында қабул етілді. Шымдық вақытта техник иқтисади дәлелер азырлана, ишлер исе 2020 сенесі башланайжақ. Ну, конечно, неудобно. Неудобно, не очень удобно. А что теперь будете делать? Ну, будем искать, где остановка и переходить. А вот на ваш взгляд, для чего это делать? Ну, я не знаю, наверное, чтобы меньше аварий здесь было. Я 70 лет здесь садился, а теперь садится где-то никто, ни объявлений, ничего нету. Удобно ли теперь будет добираться? Очень неудобно. И даже не знаешь, где остановки, где останавливаться. Раньше так хорошо, удобно было, а сейчас... Я думаю, что людям, которые едут в сторону Марьина, будет без разницы. Которые сюда приезжают тоже, ту же остановку не трогали. Но детям, которым надо будет в сторону ехать Слободы, им не будет лень проходить 2 перехода. И они будут идти через Киевскую, а там же нету ни надземного перехода, ни подземного. Делайте тогда ветку подземную. Қырымда федераль мақсадлы программасы бойынша фаал сурете иштимаи объектлер құрылмақта. Мектеплер, бала бақчалары, фельдшер, эбанай ноқталары Ярмаданның әрбір районларында құрылмақта. Құружилық кетшатына акимет веккілері автане зарет етелер. Бүгін профиль қызметлер Ахмежит районында құрылайтқан бір қаш объектлеріні тефтішаттылар. Не вақыт мектеплер ве бала бақчалар бірінші талебелеріні қабул етежек, квартиралар инсанларға дарқатылажақ, бұл ақта Асан Абибулаев біле. Бірінші объект 160 ерлік 2 чоқ квартиралы evler. Құружилықтың декабрь айындан 2009 сенесі yüklемеге планштыралар. 320 квартира Ахмежит районында квартира небетінде тұрған гражданлар бүтінлей етежек. Параллельно начинаем делать утепление цоколя, гидроизоляцию, обратную засыпку зданий. Стараем параллелить работу, чтобы... Да, надо увязаться, потому что сроки, в принципе, у вас еще есть они, но, как говорится, надо нажимать. Молодежный қасабасында 260 ерлік бала бақшасы. Бұл районында қырым-татар топлы ажаған дорт массив бар. Чоқ еллар девамында мында бір иштимаи инфратеркіп құрылмады. Чоқ бекленерген бала бақшасы бұл сене сентябрь айында бірінші талеблеріні қабыл етмеге азыр олжақ. Производятся работы кровельные работы по утеплению крыши, по укладке минваты и закрытие ее стяжкой. Зенитный фонарь, разводка сетей отопления, водопровода, канализации по техподполью, то есть инженерные сети. То есть практически все. Да, практически весь, это каменные работы, то есть закрываем фасады. Құружилар құружилық өзгүнлік еле бақтылар. План бойынша мында қыш бақшасы хесапқа алынды. Очень интересная планировка групп. Плюс, значит, уже завершены работы по строительству газовой котельной. Сейчас планируется уже передача ее и пусконаладка. Ну, завершаются работы по благоустройству. В целом не вижу проблем для того, чтобы объект ввести уже в актуализированном плане графике. И, соответственно, как говорится, жители поселка Молодежное получат возможность устроить своих детей в современном, могу твердо это сказать, обустроенном детском саду. Sonra iş takım ana yurt altı kasabasına yol aldı. Keçinleri modül felçürler ebanay noktası öz işini başladı. Şimdi işçiler gaz ve elektrik bağlarının kurculukını yükünleyler. Sonki birkaç sene devamında rayon çok deneşti. Boş durgan yerde zimanevi rayon peyda oldu. Подрядчик идет с опережением графика, и если по графику объекты должны были сдаться в декабре месяце, то мы видим реально под тем темпом работ, которые сегодня ведутся, это уже июль месяц, будут работы по газификации и по электроснабжению данного массива завершены. Хотелось бы напомнить, что в прошлом году были завершены работы здесь по газификации поселка Айкаван, также недалеко от данного массива. Bu sene federal maqsadlı программа boyunca NSAS leyha katı kaplamалы. Yollar kurulup başlayacak. Bu yollar ana yurt ve Aykavan kasabalarını bağlayacak. Sonra ise Kefi yolunu Yalta yolunun hem de bu yolunun insanlar kolaylıkının Ahmejit şehirden her bir noktasına barıp yetecekler. Cemiyetine, nakliyetine meselini çözmege planlaştıralar. Асан Абибулаев, Иван Евдокимов, Мели телеканалы.
Кырым федераль университеті өз қапуларына açtı. Hocalar, meslihatlar, master-klasslar ve icadi prezentatsiyalar geçirdiler. Bunun beraber abituriyentlerini okuv şaritleriyle tanıştırdılar. Kırış kampaniyası iyul ayında başlanacak. Bu yıl mezunlarda yekene devlet imtihan ve içki imtihanlar arasında sınamağa imkanları olacak. Мне кажется, для абитуриентов местных крымских честь и гордость поднимать Крым, тем более Крым сейчас точка развития. Ахмежит Devlet Milli Tavriya ve Nihayet Kırım Federal Üniversiteti bugün oçuq profil tasıl hem de ilmi tetkikat merkezi o tek Kırım'da degildi, onun sınırlarından tış da bellidir. Я поступаю на факультет славянской филологии. Эта специальность интересна мне тем, что она дает возможность в будущем проявить какие-то свои лучшие стороны. Kırım'da ezan sedası adlı yarışı devam etmekte. Saylav turu endi yarımadamızın çeşit şehir ve rayonlarında geçirildi. Jüri erkanına İslam ilimleri medresinin hocaları ve Kırım musulmanları dini idaresinin xadimleri kırdı. Saylav turu nasıl geçi ve galibenin esas kriteriyaları hakkında bizim nevbeti kelefhamızda. Eşhedü en la ilahe illallah. Сиджилил ислам эсаслараны чохтан угрене. Ezan sedası yarışı hakkında medresede bildi ve öz күчләріні сынап бақмаға istedi. Сақшарында өткерілген Saylav turuna Сиджилил kardeşinin keldi. Qayd etmeli ki, öz küçük kardeşini de İslam esaslarıyla tanış etmege tırışı. İştirakçı emin, böyle yarışlar insanlarını birleştire. Bizlerden ise öz təəssüratları ile paylaştı. Самое главное, они обращают внимание на голос, потом как читаешь по таджвиду, то есть определенные буквы там где-то соединять, где-то тянуть, где-то удлинять, где-то наоборот остановиться. Такие конкурсы проводятся как бы для того, чтобы наоборот сплотить как бы молодежь, народ. И мне кажется, что, иншаллах, если много таких еще будет проводиться конкурсов, то джемат вырастет, и причем большое количество нас станет. Ezan bütün dünya musulmanlarını namazga çağırıvıdır. Sesinin ayınklығы, onun doğru okuv texnikası üzerinde nasıl çalışmalı? Uyken nesilimiz yaş nesilimizge örnek gösterir. Ezan bu bir sanattır. Finalda birinci yer için erkekler arasında 2 yaş kategoriyası iştirak etti. Birinci grupaga 6 yaştan o'smir chag'ına etken, yani 16 yaşını to'ldirgan balalar kirse, ikinci grupani ise 16 yaştan 50 yaşına kelgan erkekler tashkil etmekte. Ayniqlik, yang'iravuq, yaxshi ve doğru telaffuz tedbirning esas talablaridan birisi oldu. Demek, bu qabiliyatlar Qrimda ezanni en yaxshi o'qigan insonni topacak. Muezzin birinci sırada oturar. Muezzin çok sevap işler yapar, cemaatin camiye çağırır. Onun bir balaban sevabı var. Bu şeyler için ana baba karpaba bir de çalışmak gerek. Ana baladaki olan kabiliyetini duyup o alıp varmak gerek. Bizim hepimiz boynumuzun borcu bu şeylerini yapmak. Onun için yarış degen şey bu bir güzel şey. Balalar, o'smirlar ve esli başlı iştirakçiler o'z kuchlarini sınab baqmaga kelgan insonlarning sayısı çoxdan oldu. Teşkilatçılarının esas maqsadi yaşlar arasında İslamiyning emirlerini tarqatmaktır. İstegimiz bu adamlardan irtibat kurup en azından endi o'zine bir ishonchi olgan, mesela qart yaşındaki bir adam keter o'z jamisini, anda muezzinlik rahat bir şekilde yeter. Bu yanda yaşlarımız daha da mühimdir. Bekim kichkine olganlar medresege yazılırlar, imam olurlar, muezzin olurlar ya da anda olmasa bile rahat bir şekilde o'z koyunda duracak ve dülber bir şekilde ezanı okuyacak balalar olacak inşallah. Bizim niyetimiz böyle nesiller yetiştirmek. Neticede galiplerini para ve hediyelerle takdirleyecekler. Saylav turu aprel 29 günü yekünlenecek. Ahmejit'te ise mübarek Ramazan ayından son neticeler çıkarılıp final tedbiri olup geçecek. Liliya Vidjat, Hasan Zivadinov, Millet üçün. Qrimda toy mevsimi açıldı. Gelecek kelin Kiyevlerge bağışlanған tedbir Ahmejit'te olup geçti. Bu mevsimde toy sahası ile tanışılmak için büyük sergi açıldı. Tafsilatlar ile muhbirimiz Alime Kaybulayeva.
Бу инсанлар тояқта әршейні білелер, услюпчеве визажистлер гульджи ярыштырыжы той урбалары, ресторан, чықыш церемония мейданлары, фотограф ве видеографлар тедбірні ұнытылмай жақ тешкіл этмеге азырлар. Мутихазыслар тойға насыл азырлық көрмек кереклігі бұ вақыт хаталарны япмамақ, вешімді трендлер насыл олғанақта тариф еттілер. Самый яркий момент, что сегодня это выставка продажи, что наши экспоненты приготовили самые максимальные скидки и подарки нашим молодоженам. Соответственно, только здесь, сегодня и сейчас у них есть возможность получить эти призы и подарки. Келенантер сайланмасы да буюк меселе бу вақыт ярдымға той салонлары келелер. Буюк сайлав яни коллекциялар еда өз сымарышны япмақ, эпсі стеклерін амелге кечірмек мүмкін. Мы хотим показать всему Крыму свой большой ассортимент, большой размерный ряд. И у нас свое свадебное производство в Санкт-Петербурге. Платья шикарные, доступные. И мы приглашаем всех невест в наш свадебный салон. Дюльбер байрам süslenmesi de emiyetlidir. Келін Киев санасы ве гузель чадырлар шымды бу эпсі пек мераклы ве актуаль деп қайдетелер экспертлер. Мы украшаем свадьбы, мы делаем декор, и мы делаем свадьбу незабываемой. Это очень полезно для тех, кто хочет, чтобы на свадьбе были красивые фотографии, чтобы осталась память для родственников, для друзей. Келечек яшлар мастер-класс ве презентацияларны зерет еттілер. Бу ерде бақшышларны да тағдым еттілер. Иделер или Ленур ве усне де тағдырленділер. Оларның байрамыны 70 қаде шампань ярыштырacak. Мероприятие очень классное. Хотим увидеть массу эмоций, кучу полезной информации и пообщаться с людьми. Мы сегодня выиграли сертификат на 70 бокалов шампанского на нашем мероприятии от Barmen Show. Тантаналы ақшамның эсас призы бұл 1 миллионға той, яни той ақшамның бедава тешкілетілмесі. Ресми программаның екінленуінден сон әркез Қырымда 2018 той мевсімінің açılmasına бағышланған ақшамға давет етілділер. Алимек Айбулаева, Кимбекиров, Миллет үшін. Қырымда нефбетіки футбол авта соны олып кешті. Қырым футбол бірлігінің премьер-лигасының чемпионатында 22 турының черчевесінде Қызылтаж Ахмеджиттеки Тавриеле құрышты. Матч Фиолент стадионында кешті. Матчның 10 дақасындан Таврияда пенальти ұрмақ имканы пейда олды. Қызылташның қапысына Евгений Одинцов голны ұрды. Бірінші таймда мұсафірлерде саювны бір етмеге имканлары олды, ама сайыблер күчлежі олды. Екінші таймда Таврия екінші голны да ұрды, нетижеве есап 2-0. Таврия командасы ғалибе қазанды, ләкин бұл нетиже Қызылташның турнирде олған вазиетіне тесір етмеді. Бақчы сарайлылар 5 ерде қалдылар, өзлеріні кезлев шәрінде 23 турның чемпионатында да бір сефер көстермеге имкалары олacak. Забила Таврия, она выиграла. С чем поздравляю. Нам надо работать над ошибками. И потом в концовке уже выпустил молодых для того, чтобы почувствовать все-таки стадион хороший. Опять же, накал игры, где еще получать игровую практику, как не здесь. Майыс 20 күні ақиярда забег серлевалы марафон кечечек. Бұл Лига Героев тешкілячыларындан спорт лейхасы. Бұл тәдбірде бинлер жинсанлар іштірак етежек спортшылар саат құшақларына бақмадан замандаш оларақ башлайжақлар. Қырымлылар есе саат 9-да Москва шәрінің іштіракшылары ile берабер чапажақлар. Бір іштіракчы 4 месафеден беріні сешіп олажақлар. Спортшылар чапқан ерде актив зоналар ерлешежек. Я думаю, что это мероприятие также соберет огромное количество участников, и наши жители из Республики Крым и Севастополя покажут в очередной раз свое отношение к спорту. Bu çapma vaqıya Rusiyanın da 14 regionlarında keçirilecek. Vatandaşlarını onlayn çapıvda da qol tutmaq mümkün. Bir çapmağa istegen insan öz yolunda kelешікli vaqıtta çapa bilir. Böylelikle yanımız sonuna yetti. Gelecek haberler programmasını kaçırmanız. Akşamlar rahat geçsin.